amnani wamundi niwe na ile kunenea ni ata we tabos we ile kusuvia athukumi maku ni ata we ile kusuvia athukumi maku no kana withie mo no maku rukumone sanundu the moment wona we mo suvia athukumi basi manya mayi deliver okay their productivity level yindi kondu ni ata we ile kusuvia athukumi changwenda unene amnani wamundi sisa 5 na ndatika miongweli na inya kilungu cha ikinya ya athukumi ndumbulisiawe wina kwa kindwa musembi na kwa maybe nende wa bingu ya tiutangasi ya kuma kithukumani kinene cha musi wa ilovi na kindu kimwa ile umanyata boss ni kana pe kindu kita wa Muthukumi kwithia aithukumia bandu ukuiwa muyani safe tisa sio ndoge thia athukumi mabala lile matu matesi kwibuta nwende kwiholano musale ndi boss abikoge saithia nimekunza undu wona ngongo watina undu wona yetula mituki and that we boss wa muthemba usumando ndu lobe kanunu ila wesa ona athukumi makona ukono yuma likalikanga meyo gumande na kunywa chai yona kilo muo yambia vingi sanga sembete kana yithia ukona athukumi tanda ya munenge lakini ni kukia basi manya meiwa mate eane na kila kingi ni kwithia ubisine kana wiani baleme uthukumia ni bandu batheu ni kindu cha bata na bani weta muno and then maubisi mama ubisi undu na isio mundiu na isiati pala mukawende tuthukumone thai mundani bo bisine kwaku ndi asia mundani batutwe bethe batheu aye ni wetata pa ndi weta yulu wala methila mo bisine no eno yuka ulika kwa ula unengetwe duty ya kuthesia bandu utheu mawiani nundu one ila customer woka kwangelekanyo na customer woka sisiu na we customer mate atabu by the way this place is so stuffy kesa hivi akwati lile kuku ndia kalile kuku ndia sisiu ndula kwa nyekito that is none of your business by the way ta customer lakini athukumi masisi kila mundu akwati lengaliko yake and now we work with thesia na thesia ata we boss Muthukumi wako thesia ata ethia no musubite bakwa kwithia ayiwa muyanie safe ila ukuthukuma kila kingi ni kusupport career growth kwangelekanyo pawe na athukumi na Muthukumi wasomia bicha certificate Muthukumi wasomia bicha degree Muthukumi wasomia diploma Muthukumi wasomia kabikoba lo bikete lakini ni wenda ku advance either akaende yake usome kana ongeloka utuiko kangyo paute onetha no ka certificate ka first aid lakini ujithia taboss wifo haye sasa hiyo time ya kwenda shule utapata wapi na unajua kazi hapa ni mingi jamani and then do support athukumi maku kuongela masomo nono pema boss ya utesa hivi anango ya kwenda Muthukumi wake ongelange masomo Muthukumi nono waka asiai nenda nondo wa okuyananga mbeange nenda kuongelanga masomo na nikula sia kwandaiya masaa sana ni wana ngambe ya kilasi wesi no kuko okuliota kwa utao and then we muya no sawa lakini wesi juwetha wakwatela masaa mawia one Muthukumi usu yamba ukwango mando ndula umwelesya kwa wiu ndula umwadvise kwa wiu muyati no masama uya pe ndoto na kwenroll ukalika masalo te uyani number 2 ena Muthukumi uno kutabisi klasini kana no soma kana no bangie kuangela masomo ndukambe yo mumanda na kwenda saa ila enda ilolika klasini saa 10 ya wiyo saa isu ni wa munenga uya ataboeka endena kiboeka manda plan B na manda plan B akwata hivi Niwete owaingi munda yasia otherwise yesu no ndo lot nambe mekwata mekwata kangu tabia no asia ningejute ebitha nake kabangu tabia kawo na enando support athukumi kuongela masomo kwende ange kwitha na utwe kana kwa manja utwikola we nawo te lazima Muthukumi wende akasome kana kuongela masomo no so wane yulu akwete trainings bawu yani no so wane yulu wa kutwa athukumi maybe kindu ta come together makaima gatane mwe kiuni ki kuongelanga muyana wa Muthukumi waku na kila kingi recognize hard work
mabosi amwe omunyo wethe aya muthukumi athukumi eyumete kabisa kwa vyovyote vile aigije kana ni wabiki ya lengo ya wiola wa munenge na ekete kithito uwe ndukono mwanene imagine ndukono miaka songe ithie koke ikangoke ithelene yambi yengi ndukaswania kana muthukumi wa ilo motivatewa ndukaswania kana muthukumi wa ilo recognizewa na we amusi onetha we mia by the congratulations with it ithukumanesa ohinde twesu kumutamukiu kithi akikisio lakini mabosi maingi mona ka uthuku wango muisia wesia sia bandu aingi mona mabatwa kutemanewa ya oyolo ati kana bosi yona ola ungamete naku muthukumi yona ola ungamete naku kwe guthuku kwe gusio naka kumesia kundu ela muthukumi yoni weke akithito wiani ndana mboso wania kukwana ngia chuthi no umesi recognize muthukumi yosu na kila kingi ni demonstrate your trust muthukumi yani makuikiyete mwiki yosu mena gwa kwaku tafadhali uemie nondo mekethe makuikiyete na maisa hithi ya kumbe we boss nzeleke ninge yungu bithi yake nyikindo amusemi kama ngutabia kawo nondo mabosi yengine mabosi nzeleke ukwenda tu au tumie ta tethangu ta tissue na mina kutumia ikwicha hivyo tu imagine mabosi yengi methi ya mailu yesa hithi ya ekwendela muthukuma lakini wela wesa ukwatwa ibata waku ndena wiyanaku ya ila wesa ukwatwa ni uito ndena wiyanaku ila wesaidi ojenda okamwanyo thiuke kaundu ndena wiyanaku actually mando ndutono kubingia withi andu thicha nduthi kwikondunge waku onetha no kuthi kutethia ndutono kutethia vama si ni Simon nguno ikaya masimu kukakanyangi dishes timwesi ndio lilikana mausio yewa maibulendi yes nguno mundu alilikana mausio mabosi lilikana mausio mathukumi ala mekalichenenyu kana thukumi ala uandikite nabe kindu kingi kimwe ngwenda uwetani kana nine twi saa 5:30 athukumi maibwe yani kwangelekani na muthukumi kanenganengalekani ya muthukumi ya nyumba muthukumi usu wekala nake miaka 3 miaka 4 na muthukumi usu musala wa mwambi yawo no wo mwibao no mundi seriously wana muthukumi usu akuno kumezi and then esa ukakwiye by the way ni endete ni wane anisi no niende na yambi yomu ya yuwithi niki na ni wisinongo kusuvia wisabai no ndulota tabia akakuya wibana ndo lota tabia akuya by the way bana uibaenda we boss kila mundu kivyake ethia boss with the one kitwe with ya we boss ban pe mundu ibando kwikwatete mbosi yakili yauka ona we nuka musi pe ula muthukumi waku wa ndithia ula muthukumi waku wa mundani ni witha kwikwatete ne kana wabikwe ya mbosi watindata at least umwete okendo na iwa mwende ya mwako mathi mwaka ni wathela December hivi kaje nuki andu make Christmas ona ndumu ya mutu obakijumu wangano wewe wimutethia muno ela wa muya niki it's high time tamaboss tukamanyati no sio ku recognize athukumi no sio ku demonstrate trust yitu kwa athukumi maitu no sio ku encourage open communication ni wetata ithia wingelekanyo ila wanene ayo lwa communication ithia wingelekanyo nundu maboss yengi wisa ithia witumanisia naku ngania oka muye ngania ekenatika atiwa kumputumanisia andu atano niki simu nisiokie no communicate yo directly ukatavia mundu kanoenda no ukamane nake ukamwelesea kamuya nenda wikona nona lakini ila wana athukumi yengi maingatia nundu utumie weta boss watuma muthukumi number 1 akatavia muthukumi number 2 atavia number 3 okatavia number 4 ekenayika seriously kokisa uko kana netha watu muthukumi umwe atavia longi no sawa kutuma na chiko thuku it's a mode of communication lakini ati no mutabia chokitu moti likapa kindu kita wa communication nenda ni communication nasi ati itheta maboss twithia twingelekanyo elambailu nangena na utabia iba athukumi maku nesa otherwise ukasengai yani kimuthukumi wakwa ukuale ubakwa nongedengelekana yala twinomba nikiyo muthukumi wako no neka shopping kemo na kiyo thimwe undu chailete kike udhala na wiki ile anusu ende mauta medhala mituki une chao ende mbona sabuni ende mbona le umundani mboke neke ochuwa niki ndo asubia muthukumi ya kundu wena wa emosubia muthukumi wa emo mwivanesa na kumwebe bindani la yelita yitu matuku 3 ni expected ndani muthukumi latest kwa muthukumi ya lethe matuku 5 mwe uyambia
lakini yuma tukwa tano ni mabika ndwaye ba Muthukumi na hauna haraka. Imagine no tolete na muno kigota ulika ithi ala twandikite Athukumi manyumba yuna yo nyumba ndewe ba nyumba eyo vai ethambo vai kila kindu chonde no vai ani arakishita driver we excuse me and I have no apology to make, by the way. As much as no one get a Muthukumi na nema kwa Athiani okamwiba mwiso amwi matukwatano maibika muibeke la chake na wana waile kala na Muthukumi nanu enda ikala na Muthukumi usenda no kuthukumanesa muibe musala muongele musala neta watina kendo amusemi nzeveni ya Athiani